turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turahezagiwe nanone kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Murasuhuzwa na Apostle ALEXANDRE Nyandwi, umurongozi wa ministeri Vision de Jésus pour Réveil, ugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi. Mbere yuko tubandanya, ndagira ngo dufata akanya tubanze dusenga Imana. Uhoraho, turagushimiye cyane kubera umugisha ukomeye uduhaye uyu munsi kugira ngo twongere kuganira ijambo ryawe n'abana bawe. Mana, hezagira buri muntu wese ategereye iyi radio, hezagira iki gihugu cy'u Burundi, hezagira n'abantu bose bariko baratwumviriza kugira ngo umwanya w'ijambo ryawe ugire umumaro muri bo. Mwami, imbaraga zose z'umwijima, migambi yose y'abadayimoni turayiburizamo mu izina rya Yesu. Turafashe mpiri gukora kose kumwijima. Aka kanya Mwami, turasabye Mwemu wawe wera kugira ngo adufashe gutahura no gusobanukirwa ijambo ryawe. Ishimwe n'icyubahiro bikubandanya ari vyawe. Urakoze Mwami Yesu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusenze dushima, amen. Ndagira ngo muri aka kanya tudatinze dusome amajambo y'Imana mu gitabo cya Yohana, aho tugiye kuganira uyu munsi wa none ijambo ry'Imana. Turasoma mu jambo ry'Imana muri Yohana, na amajambo make ngira ngo dusome muri icyo gitabo. Niturangiza tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi umwami Imana yadushize ku mutima, ngira ngo tuvuganeho muri Bibiliya y'Ikirundi. Reka turebe ayo majambo. Yohana wa mbere ibice 3, umurongo waho ni umurongo w'8. Haravuga ngo ukora ivyaha nuwa wa mugwanizi, kuko uhereye ubwa mbere na mbere uwo mugwanizi yamye akora ivyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki, nukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Amen. Uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu bine byatumye Yesu Kristo ahishurwa. Ndavuga ibintu bine byatumye umwana w'Imana Kristo agaragazwa. Ndavuga uyu munsi wa none ko Yesu afise ububasha n'ubushobozi bwo gukuraho ivyo bintu bine. Yewe hari ibintu byinshi vyazanye Yesu Kristo kwisi, ariko uyu munsi muri iki kiganiro ndagira ngo mbaganirize ku bintu bine by'ingenzi bikomeye byatumye umwana w'Imana Yesu Kristo ahishurwa. Bibiliya iravuze ngo ivyatumye umwana w'Imana ahishurwa nukugira ngo asangangure. Muri Bibiliya y'Ikongereza aravuga ngo the things that caused Jesus to come on earth, cyatumye Yesu aza hano kwisi, cyatumye Yesu aba manifested, nukugira ngo arimbure, nukugira ngo amareho imigambi yose y'umwanzi Satani. Haleluya. Ndavugana n'abantu aka kanya bantegereye, haba hamaze igihe kinini hari ibintu Satani yashize ku buzima bwabo. Umwana w'Imana Yesu Kristo arafise ububasha n'ubushobozi bwo kubikuraho. Kimwe mu bintu byatumye Yesu ahishurwa, kimwe mu bintu byatumye Yesu agaragazwa, nukugira ngo amareko imbaraga z'ivyaha. Yesu yarahishuwe kugira ngo adushoboze kuba abagororotsi, aduhe ubugororotsi, kandi umwizeye wese ntabarweho ivyaha. Bibiliya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bw'Abaroma mu ijambo ry'Imana haravuga ngo Yesu Kristo yarerekaniwe kugira ngo atumareho amategeko yose yadukandamizaga, ndetse n'ubushobozi bwose bw'umubi bwadukandamizaga. Kubwo kwakira agakiza ke twarabatuwe. Mu Baroma 8 ibice vyaho 2, 8 ibice 8 murongo wa 2 haravuga ngo itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryaraduhesheje ubushobozi bwo kubaturwa mu tegeko ry'ububata bw'urupfu. Yesu Kristo yaragaragajwe kugira ngo amareho imbaraga z'ivyaha. Hari abantu benshi cyane tujya duhura tukaganira tukayaga, bakambarira batari koko birashoboka ko umuntu ashobora guhinduka akaba atagikora ivyaha, akaba atagikora ibibi. Yesu arashobora gufasha umuntu akareka inzoga, akareka itabi, akareka abamaraya. Yesu Kristo arafise ubushobozi buhambaye bwo kubabarira abantu ivyaha, ndetse no gufasha umuntu kuva mu vyaha. Ndafise umuntu umwe mu ishengero yahora ari umusuma akomeye cyane.
kandi kenshi bahora bamufata nuko bakamujyana ku ikomine bakamukubita bakamubaza bati niwe wivye aha naha, agaca hakana agatsemba bakamufunga, ubundi gihe kikazagira bakamurekura. Ariko ndibuka umunsi umwe ubwo yakizwa amaze kwakira agakiza, tumaze kumubwiriza ijambo ry'Imana, haleluya, nuko arangije arahagarara imbere y'ishengero aravuga ngo ndashimira Uhoraho, ndashima umwami Yesu yuko yambatuye ku byaha, kandi uyu munsi nkaba nshobora kuba ntagikora ibyaha, yarambashishije, ntabwo nkikora ibyaha kubera ko Yesu yarambatuye, haleluya. Arangije aratera intambwe arajya ku ikomine hariya i Rwanda babyita sector, aragenda arababarira ati mwari muzi n'ibindi, ati ubu narihanye narakijijwe, ati kandi harya mwavugaga ngo nige wibye ahangaha, nubwo mwankubitaga nkahakana nige wabaga wahibye gose, n'abantu twakoranaga bose barabizi. Ariko arababarira ati uyu munsi wa none ndashimira Yesu yuko yambohoye, ntabwo nkiba. Hari abantu benshi bibaza ngo ariko se mu by'ukuri ndashobora kunesha ibyaha, ndashobora kuva muri ubu busuma, ndashobora kureka itabi, ndashobora kureka kwiba, ndashobora kureka abamaraya, ndashobora kureka kubeshya? Yesu arafise ububasha n'ubushobozi bwo kubabarira, bwo gutsembaho imbaraga z'ibyaha. Yesu arafise ubushobozi bwo gutsembaho imbaraga z'ibyaha, arafise ubushobozi bwo kumaraho imbaraga zose z'ibyaha, arafise ubushobozi bwo kumaraho imbaraga zose zagukandamizaga zikujyana mu byaha. Icya kabiri Yesu yerekaniwe cyangwa se cyatumye ahishurwa ni ukugira ngo amareho imbaraga zose z'imivumo karande. Hari abantu usanga bagenda ariko bafise ibintu bibakurikirana, bafise imbaraga za karande z'imivumo zikurikirana ubuzima bwabo, ugasanga rimwe na rimwe imibereho y'ubuzima bwabo ni imibereho iteye agahinda, ibyo bakoraho nta na kimwe kijya imbere, impwemu z'inyatsi zarabakurikiranye, ingorane mu buzima, ibyo bakozeho ntihagire ikijya imbere. Rimwe na rimwe hari imbaraga zibakurikirana ziva ku bantu b'abakurambere cyangwa se zikomoka ku bantu ba kera babaye mu bintu bibi, ugasanga izo mbaraga z'imivumo zirakurikirana abantu. Kenshi imibereho yabo ugasanga ni imibereho iteye agahinda, ni imibereho ibabaje, kubera ko hari imbaraga z'imivumo, hari imbaraga za karande zikurikirana imibereho yabo n'ubuzima bwabo. Ese Bibiliya ivuga iki kuri ibyo bijyanye n'imivumo? Bibiliya mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, ndagomba gusoma umurongo umwe mu maganya ya Yeremiya turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Amaganya ya Yeremiya ni mu Kinyarwanda, ariko mu rurimi rw'Ikirundi ni ugucura intimba. Igice cyaho ni cya 5 umurongo w'indwi, handitswe aya magambo ngo badata abakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twasubiwe ko n'ibigabitanyo byabo. Bibiliya itwereka ko hari abantu b'abakurambere, abadata ababyeyi bacu bashobora no kuba barapfuye, ntabwo bakiriho, ariko ibigabitanyo byabo, ibyaha byabo tukaba uyu munsi turiko turariha, turi mu bihano by'ibyaha byabo. Hari abantu benshi cyane usanga bakurikiranwa n'imivumo karande y'abantu b'abakurambere babo, ugasanga so yarajya mu bintu by'imwemu mbi, yaraterekera, yarajya mu barozi, yarajya mu bapfumu, noneho bagakorana amasezerano, ugasanga izo nkemu zirakurikirana ubuzima bwacu uyu munsi. Hari famiye imwe merutse kujya gusura, nsanga bafise abana b'ibidebire bagera muri 6, bose ari abana b'ibidebire, ariko ari ibintu bikomoka kuri ibyo bintu by'imwemu mbi by'abakurambere babo. Bibiliya yavuze ngo badata bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, ariko natwe twikoreye ibigabitanyo byabo. Ni ukuvuga ngo ibicumuro byabo n'ingorane zabo uyu munsi tukaba turiko turabiriha. Niba uyu munsi uneza amatwi, birashoboka ko utazi ibyo kuraguza, utazi ibyo guterekera, ariko uyu munsi wasanga ibiriko birakubaho bifise imvo n'imvano yabo. Wenda ari imivumo karande iri kwiragukurikirana, wenda ari imivumo karande iri kwirakurikirana abana bawe uyu munsi wa none, ugasanga abana bawe wenda ntibariko barashaka ingo, ntibariko barubaka urugo, ntibariko baragira ubuzima bwiza, kubera ko hari imivumo yaba ishobora kuba ibakurikirana kubera ibyo bintu by'imwemu mbi za karande. Ndiko ndasengera kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana, nibutse umuntu umwe twasenganye nawe, yarafise ikibazo gikomeye, yarakoze imyaka igera muri 15 nta kintu na kimwe akikako kubera ibintu by'imivumo karande byamukurikirana. Ise yari umuntu w'umupfumu kandi ni yarakiriho, yari yarapfuye. Noneho umunsi umwe uyu mwana aheje amashuri, atangiye gukora, arubaka inzu nkuko abandi bubaka inzu. Noneho umuyaga uraza, ibihuhusi by'umuyaga mu mazu menshi cyane yari muri quartier, iyo nzu iraza irasenya iyo nzu.
nuko arongera akora indi myaka hafi 5, aragura amamoto 2 ayashize mu ibarabara bayibira umunsi umwe. Yari yarafashije umwana w'umukobwa kwiga kuva muri segonderi mu mwaka wa 3 ashyitse muri universite mu mwaka wa nyuma agiye guheza, barasezeranye kuzabana. Nuko uwo mukobwa biteguye baramenyesheje imiryango n'abagenzi ko bagomba kubana, arangije aramuhamagara aramubarira, tumva rero ntabwo ngomba kubana nawe, yewe niyo nkurebye urantera isesemi, urantera ikibazo. Uyu musore mu myaka hafi 15 ariko arakora, arihira umwana w'umukobwa, bagomba kubana ntibabana, yubaka inzu irasenyuka, aragura amamoto 2 abo yose bayibira umunsi umwe. Umunsi umwe yumva turiko tubabwiriza ijambo ry'Imana, acarampamagara, ndibuka umunsi umwe duhura bwa mbere yarambajije ngo ariko se uhoraho imukama aranzi. Kibazo cya kabiri nyibaye nyiyumvira, acarambaza ngo ariko se niba Imana inzi kubera iki ibi bibazo biri kubirambaho. Acambaza ikibazo cya gatatu ngo ariko se niba Imana ibaho kubera iki yemeye yuko mpura n'ingorane zingana gutyo. Nuko rero turafata umwanya turasenga, ariko icyo nshimira uhoraho nuko Imana yaje kumugirira neza, atahura ingorane y'ahantu yari ishingiye, kuko se yari umuntu w'umupfumu, yaramutanze muri ibyo bintu by'impwemu mbi, yewe yaranategetse yaramwatuye ko nta kintu na kimwe azigerageraho mu buzima bwiwe. Nuko rero nyuma yo gusenga no kumusengera, uko Imana igenda imubohora, aza no gutahura ko se yari umuntu w'umupfumu kandi yari yarabatanze muri ibyo bintu by'impwemu mbi. Ndashima Imana ko nyuma yo kumusengera Imana yaje guhindura ubuzima bwe. Uyu munsi wa none arakora agatera imbere, n'umukozi w'Imana. Iyo ahagaze ariko arashinga intahe, arababwira ngo abantu benshi bajya bicwa n'ibintu batazi. Mu by'ukuri impwemu mbi iz'abadayimoni nizo zari zananizaga ubuzima bwe kumara imyaka myinshi. Yari afise impwemu z'imivumo zikurikirana ubuzima bwe, yari afise impwemu z'imivumo zikurikirana imibereho ye. Nawe birashoboka ko haba hari ibintu bikurikirana ubuzima bwawe, ariko ndashaka kubwira ngo hari icyo Yesu Kristo yerekaniwe. Icyambere kwari kugira ngo amareho imbaraga z'ibyaha. Niba ufise ibyaha byakunaniye kureka, niba ufise icyaha cyakunaniye kuvamwo, Yesu Kristo uyu munsi arashobora kukubohora. Yesu Kristo uyu munsi arashobora kugukiza. Niba kandi ufise imbaraga z'imivumo zikurikirana ubuzima bwawe, wenda ntabwo ushobora gushaka, wenda byarakunaniye kugira ikintu ugeraho, imivumo yaragukurikiranye, urafise inyatsi mu byo ukora, birashoboka yuko wenda byaba hari ibintu runaka ugerageza gukora bikanga. Urabizi hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu afite umuvumo. Bimwe muri ibyo bimenyetso ndagomba mvugeho bikeya mu mwanya muto cyane. Kimwe muri ibyo bimenyetso ni impwemu y'inyatsi. Niba ufise inyatsi ku buzima bwawe, ni ikimenyetso cy'umuvumo. Ikimenyetso cya kabiri cy'umuvumo ni ubukene budashira, ugasanga umuntu ibintu byose agerageje kujyamo byose biranga. Ibyo ni ibimenyetso by'umuvumo. Hari undi uzasanga afite umuvumo wo kudashaka kutuba ku rugo ngo agire urugo rwiwe. Ivyo navyo ni ibimenyetso by'umuvumo, biba bigaragaza yuko afise umuvumo. Bene data, hari byinshi twavuga bigaragaza ko umuntu ufite umuvumo, ariko ndagira ngo nsoreze ngaho uyu munsi kugira ngo tuze kugira akanya ko gusenga Imana. Mbindi bibiri biranga cyangwa bigaragaza icyo Yesu Kristo yerekaniwe, tuzabivuga mu kiganiro cyacu gikurikiraho. Ndagira ngo munyemerere soreza hakani mashimire kuntega amatwi. Uyu munsi narindi ko ndavuga ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo asangangure imirimo yose y'umwijima. Icyatumye Yesu Kristo aba manifested ni ukumaraho ibimenyetso byose by'umwijima. Uyu munsi rero mvuze ibintu bibiri gusa. Mvuze ko yerekaniwe kugira ngo aguhe imbaraga zo kunesha ibyaha, aguhindura umugororotsi, kandi mvuze ko yaje kugira ngo amareho imbaraga zose z'imivumo zaba zikurikirana ubuzima bwawe. Ndagira ngo muri aka kanya unyemerere dusoreza aha, maze dusenga Imana, dufatanye gusenga. Niba hari ibyo ubona byari byarakunaniye mu buzima, cyangwa hari imivumo yakurikirana ubuzima bwawe cyangwa umuryango wawe, nyemerera dufatanye gusenga muri aka kanya mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kubera umugisha mwinshi duhaye kugira ngo dusangire ijambo ryawe n'abana bawe. Hezagira abakozi bawe badutegereye amatwi, kandi uhezagira imirimo y'amaboko yabo. Umwami ubahindure, ubambike imbaraga zo kuva mu byaha no kuhinduka, kandi ubakureho imivumo yose mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu dusenze dushima. Amen. Mwari kumwe na Apostle Alexandre Nyandwi,
umurongozi wa ministeri Vision de Jésus pour Réveil. Niba wifuza kugira ikibazo tubaza cyangwa se wifuza kuba waduha umutwaro kugira ngo tuwusengere, ndagomba kuguha telefone zanjye kugira ngo ushobora kuduhamagara. Ni 71 023 856 71 023 586. Imana ibahezagire, mugire ukomeze kugira ibihe byiza. Amahoro y'umwami Imana bane namwe, Yesu Kristo bane namwe aho muri mu micungararo yose iki gihugu no hirya yacyo, mu izina rya Yesu, amen. Shalom kuri mwese, amen.